Abunge bamwere Kajû IGEMBE nibo wa IGEMBE South John Paul Mwirigi wa IGEMBE Central Dan Kele na wa IGEMBE North Julius Taitumu batongeretwe ni mukaririgite wa ngwataniro ya abunge ba MERU mugambire ndikire ni bachumirite KUMENERIA NGABANA KAWIRA MWANGAZA ni ontubwa miario yawe kagitene gakiatho ke maromba mbere ya RAIS Nterechalare rendikire norete MCA KUTHIKIIRA KAJU Ka AKARI na gutigira ni bakurita ngugi yao bakithingatira watho. Abunge babankuruki neborete munini wa RAIS Rigathi Gachagua atega atonyere nkuchanio cha MERU kaire ende anenkere atongeria ba MERU kanya gakwerekania MERU baribongwa. Riboti eje ethuraniri ni Morgan Mwiti. Abunge ba MERU no betete na mbere kuonania kurega kunganiro kwao ni ure mantuja gwitutho na mbere kaunti nezi bakiaria bare nteretia Mombasa ibameneretie ngavana wa kaunti ya MERU KAWIRA MWANGAZA ni ure aikamatire mbere ya RAIS na njire kwagira atongeria bangi gitio Nterechalare KUBETA rieto cartel ni kironda gitora mwankana arua utwita MAKATERO I included simple ntoba kuthwa tukua linturi no kubo mutongori wa MERU ni makosa manene na tume namba idi heshima na NTHONI na ndaibwa ti muntu wetania no atua kwa atua no ntu muntu tino core ngwenda kwira mheshimiwa ngavana ene miokera munene irurumero awe na mathwani yawe rutitharo nyaru riatu biraracia ibyo uthu kangwenda kwa mheshimiwa lentore ataririe nteto ivu lakini no ntokera itu na propose lentore ethiro ari king of MERU nkuthwania nio yaire thinene sana na kwithwa ari king of MERU ngwenda kwa waziri ethiro ari munene wa nthiguru oni impei heshima ni ashol ni members ba parliament ba MERU kubatongeria na ntikuthugania kethira oni ntongaeria cartels kou gutwita cartel mbere ya kirinde kui kwagira heshimia NTHONI na ko tutumba gwethira tukia makatel no tonto ya one rieto ru katel ira nchumburira muno ndomba gwethira nkiwa anto baro bambiche na bambiche boboya wana nchi baro bampere nguije na wana nchi bao iba ichi karakter kwa na ngwete kia wana nchi bao ba ichi karakter kwa ntekona muntu ngoro araumba gwethira akuma na atumeneria na sana tuinde tukaria atongore baratu tongorete MERU kuruki atongeria baba bari na ntumiriji kire KAWIRA MWANGAZA na kwere na mbuge oju ngavana former ngavana munya atone members of parliament bene tumi lakini baba amurekere kiraito athio ture kuthiurukia members of parliament ibo bamurekere sasa ketha au muthomi umume menya kau mubunge wa IGEMBE South John Paul Mwirigi na meneretie karekarare umere Nterecha makiri ntukwe kiumia nthiru gicigone mbunge kiawe kire mubango jwa ngavana KAWIRA MWANGAZA jokolea nketha ndina githigiro kinene muno no ntuba mantu yarora yaraumbite kwitha karika wakwa ntukwe kiumia ndene IGEMBE South constituency nambira wananchi bakwa pole sana no IGEMBE South i constituency yakwa wananchi bakwa mumbite kwitha ngite ya nenya muno wananchi ba ishimario na wananchi bomba kwitha baki respect atongoria bonde nengwete kia ngavana mantu yao yonde na mumbite kwitha kiro na kero wananchi imbibyo byongwa bakumba kwitha baki respect ndene IGEMBE South nengwete kia wananchi bao tia kwende bameneta mutongori nyoreko wananchi abenda kwitha bakithikirwa na thairura bomba kwitha bakirita sauti chio mutongoria kamba kwitha akithiatira sauti chio atongeria baba nandi iboritie MCA ba MERU batige kumama kirasine bokire kenda nyombeta gwate mwanki abategete na mbere members of county assembly MERU the near 20 ten governor ibabwe no ntobabwe ngogera buri gwita botegwita na nanda ngobo challenge babwe members of county assembly MERU umareni bothikire antu ababuringire kura the executive members of county assembly boitango genu kuringana na sheria ngavana itenwengo we kuringana na sheria hii vitisho intimidation tukiuga the same bwana Yesu asifiwe tukandanganya tena MCs
fanyeni kazi yenu ile mlichaguliwa kufanya. You know what you are elected to do as MCAs. Wananchi wanaona vile kuna kuko wakienda kwa kajonda and intimidated ibali tengura bwite KURITA na mwananchi na kumenya ukuri kwena ngwe mwananchi woku kuma kiwonde ombere kwethe kwa ritangwe toto kuwa wethe ogende respecting governor lakini ritangwe kuringana na sheria na ovura mwananchi autumire muthithiria tukareka ka tuinga metho county wa bautu tuingo tukiona nonto county ye tutwinde na bautu tubati kwetha tukimbenefit na county ye so MCAs tafadhali burando onere bwanjire kwaria kuma ntuko kiumia endelei kwari na sauti u na miongelei enene inyankiruki ikenda county umba kwetha yeta na mbere boboya Nkiripotera Weru TV Mbita wa Morgan Mwiti.